murakoze reka tubaganirize tubwire abadukurikira umuco w'abanyamurenge kandi bifitiye abanyamurenge akamaro ndetse n'abakunzi b'abanyamurenge. Mbere yuko tubabwira umuco w'abanyamurenge, mugomba kuba muzi umunyamurenge nindi. Hariho ibitabo byinshi bisobanura umunyamurenge. Hari abaza bamwita umunyarwanda, hari n'abaza bamwita umututsi, hari abaza bavuga ko akomoka Tanzania, mu Rwanda, i Burundi, mu Bugande, ko ari abantu bagiye bava izo nce. Ariko ibyo byose ari itegeko bazabirengagiza. Umuntu utambukiranyije imipaka, Kongo ikaba barayihaye izina rya Kongo, mbere sinako yitwaga, baje kuyiheza iryo zina cyangwa se baje no kugabura imipaka, umunyamurenge ari umurenge. Kuba nta mupaka yambukiranyije, ntabwo ari ngombwa ngo bavuge ngo yavuye aha. Umunyamurenge ni umunyamurenge, ni ubwoko bwujuje ibyangombwa kugira ngo bube ubwoko. Ubundi ubwoko kugira ngo bube ubwoko ni ukuba bafite ururimi bavuga, bakaba bafite n'aho bari. Ibyo abanyamurenge barabyujuje. Kandi murenge ni umusozi wahuriyeho n'abantu batandukanye. Niyo mpamvu utobita abahutu cyangwa abatutsi cyangwa bande, ugize ubise kimwe muri ibyo, hari abo wowe urenganije. Ni abantu bahuriye ku musozi, bagira umuco umwe n'ururimi rumwe. Kandi ururimi rw'ikinyamurenge si ikinyarwanda, si n'ikirundi, ni ikinyamurenge. N'abanyamurenge n'abanyamurenge barihagije. Ico ni kimwe. Noneho mbere ko tuzonakomeza kubabwira umuco w'abanyamurenge, tubanze tubabwire ibijanye n'imvugo yabo. Imvugo yabo ni ikinyamurenge. Abanyamurenge ni ubwoko buri interese cyane muri Afurika. Abanyapolitike n'abandi batandukanye baza bashaka kugira ngo babugire turufu iyo habaye intambara runaka. Noneho kubera izo mpamvu, abanyamurenge bagira intambara zitandukanye. Noneho kugeza ubu bafite intambara yo kurwanya n'umuco wabo. Kandi umuco ushize boshiraho burundu. Ariko intambara iriya y'amasasu ntishobora kubica ngo ibamareho. Niyo mpamvu mbashishikariza none kuvuga ururimi rw'ikinyamurenge, kuko mutavuze ikinyamurenge mukagitakaza, gushiraho vuba ni nk'uyu mwanya. Mbibutse neza, imurenge bavuga ko umuntu wagezeyo mbere ari Serugabika. Kandi Serugabika ngo yari umukire cyane, yagiraga inka nyinshi ndetse n'abantu. Mu buryo uyu bwoko abaye kuba ari uw'umurara munini cyane. Ariko kubera ko agira abantu bagiye muri Kasayi, kimwe n'uku nguku abanyamurenge bigeze kugira bari baragiye muri Byura, ariko aba bantu bagiye muri Kasayi batakaza ururimi. Bavuga igifaransa iringara. Kubera izo mpamvu abo bantu barabuze burundu kandi babura bahari. Niyo mpamvu tubashishikariza kuvuga ururimi rw'ikinyamurenge, ntimukarutakaze na gato. Ikigira kabiri, Kongo abanyamurenge bayigeramo cyangwa se bayisanzemo abatwa. Abatwa kubera bataza bavuga igitwa, abatwa bavuga imvugo yabo baturanye. Nimba baturanye n'ababembe bavuga ikibembe, nimba baturanye n'abafurero bavuga igifurero. Kubera iyo mpamvu abatwa babaye bake ku yandi moko, kandi aribo basangwa butaka, aribo bageze
muri Kongo mbere, tuvuge n'abatwa bo mu Rwanda, ibo babita abasangwa butaka, ariko nabo kubera batagira imvugo yabo bwite, niyo mpamvu abatwa ni bake ku yandi moko kubera gutakaza ururimi. Tukaba tubashishikariza kuvuga ururimi rw'ikinyamurenge. Umurara w'abahire mu nzu y'abahinda, bagira abantu benshi bagiye iriya mu mishasha aho bita kwa Kagembe. Kagembe buriya ni umuhinda, ariko kubera batakaje ururimi nabo barabuze burundu, ntiwobabona, bashobora guhinduka n'abandi bantu mu buryo bitogaragara ko tunavukana, bitogaragara ko hari ico twumarirana. Baragiye kubera gutakaza ururimi. Mu ntambara y'igihumbi 1996 hari abana b'abanyamurenge 154 bafashwe matekwa, bazanwa muri Tanzania. Aba bana habonetsemo 4, abandi ntibaraboneka. Biragoye kubera ko ababajanye bakoze ubugome bwo kubigisha imvugo z'amahanga, ntawuvuga ikinyamurenge. Bizotugora kubabona kubera batavuga ikinyamurenge. Ndabasaba mwe mw'abanyamurenge mu numva, muza mwigisha abana ikinyamurenge mu nzu mwanyu, muvuge ikinyamurenge. Imvugo z'amahanga ni nziza, ariko bagomba kuzivuga hanze mu buryo zitotubuza kumenya imvugo yacu. Muzi ko twahuye n'intambara z'uburyo bwinshi. Hari abahunze, hari abari muri Amerika, hari abari muri Tanzania, hari abari mu Bugande, hari abari muri Kenya, hari abari i Burundi n'ahandi. Abo bantu bose mwirinde gutakaza ururimi rwacu. Turutakaje tuzoba duhuye n'igihombo gikomeye. Tubaye dushoreje aha, tuzokomeza tubabwire ibijanye n'umuco w'ikinyamurenge kuko ni munini. Turamutse tutawutakaza tuzogera ku bintu byinshi, intambara z'amasasu n'izindi zishobora kutumaraho, ariko intambara yo kutwambura umuco wacu yo tumaraho burundu. Murakoze.